Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Khasi Students Union Motion Road Circle balalam khmat do President Usamla Armstrong Soshang. Haga Sautarik Unailor Arjar Arpsan gila lek bania kendo ya ke District Medical and Health Officer jangka West Khasi Hills District Bandawa naga benta ban penbit penbiang ya ki babun ki jingduna hapo ka Riangdo Community Health Center bat kumjo hagi sub center ki badan haga than Motion Road Barok away. Haga jing ekran bat kilat patai kubor Usamla Armstrong Soshang ulayatu baka seng kalayo ban pensngo shibun ki mat jingdawa ki badon kam hapo ka CHC Riangdo bat ki bakam kongsan kilong ban tungno yo block medical officer u doctor in charge ka CHC bat kumjuru yo Dr. Sumar Bniat nalor ban penbiang ya ki dawai bat ya ki nongtray hagi sub center. Kadbau General Secretary ka Seng Usamla Ulysses Rentong uyatu baha ka jinglet jurip badang shen ya ka CHC Hariangdo lalap bakani ka jaka ajing sumar ka khapnya syabab palat namar bala pentia lang ha ka juk ka kamera ya ki rangba kilong kemi bat ki kena. Pemerintah kasih nak kalian juga isu Motion Road Circle. Harkat kajing seran lang di nawelam di kot juga circle ini mentah kasih lawan balik dulu ya di MHO juga West Khasi Hills halor di bubun di benta di jingduna juga Riangdo CHC hakaba kumbang hilap ni syam mentah kuba syam badon di block medical officer in charge juga tika CHC nangta kajing dawa kajing banyak kedua mentah kasih kalau nangta bantung no ya Dr. Bniat nanta kita don sugun su ki kajing duna juga manpower ki staff nurse nanta ki doktor bapek jaga ya USG scanning machine nanta ban penbiang kum ya ki nar pidawai ki nar inject ber ki drip set nanta ban kentiu ban penbun su ya ki jingthia nanta ban penbiang ya ku bat ki dawai ki dasin hapo jung ki sub center nangta bantung no ya ka ANM hapo kanong misi sub center bat kui ki jingnut kam jong kati ka CSC te halor kini ki benta nak liang jong di DMHO i ong bahara pribat doktor in charge ko ba kilala ya ka recruitment bat adin balada recruitment ko ba kinsa thung no ya utai block medical officer in labat doktor in charge hapo jong ketiga CSC tang kubju ya Dr. Bniat nang taha ka beribat kin ki staff nurse ba nakliang jong i madam ilong ba i ya kani ku i sapek kat kum ka jingdon kam jong ketiga CSC kubju ya ka sarkar lembaga office jong di MHO jong ka West Khasi Hills District ya ka ba pensngau ka sarkar ya kebakin penbiang ya ki jingnon kam ko jong ka Riangdo CHC krang namta ban pensuk iki paiba namar ba kembang itip ni i hakin ki si bam talek bakaron ka jing hiar hakayu ka kot ba tang namar ka jing bombiang jong ki doktor ko Riangdo CHC ba kada ki nongtang ki lek ban sim dawai lan ka check up ko Riangdo CHC ba la shu refer no iki siapa sya nongson CHC lani sya Shillong rukunta ti nagalian jong sang baka tujur ya ka sokal baka health department ya ka baka simtia ban penbit penbiang iki jingdon kamparo jong ka Riangdo CHC bat hak juga poru nagalian juga sang ka jur ya UMLA bat MDC jong ka than ya ka bakin simtia lam ya ki jing tiba ipa jong ka than ya kedu hak pribat ka kilat jing sumar po jong ka Riangdo CHC Susu bansu benrap bah gajing lek jurip jong kasang hau arterik jong lelo kum tau benai ngilap sibun ki jingduna ha ketai kecaka ajing sumar ke Riangdo Community Health Center bat ngilap ba kidon ki kamera tiapang nam ta ki cerang ba laban pentia lang ya kilong kini ki kelung kena bat ngilap ni syam ru ba kilhaban pentia wat hamadan ru ti nak kaliang jong kasang
walah hadin ni madam la kular ba in sapek yakni ka benta tendrengi kerpat jor soban kerpat ba deban pat susu iki jingtia nam ta ki nopang khnang ba kinum jenjar